Biyag. Di tao. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Ada ka din napatig nga bagam kanyak. Ay, piman kamat, Manong Pablo. Kastoy ka dilatan ti panagbiagyo. Nakakaasi kayo. Amumat niyag taltalo naglaeng ading ko. Kahit kabalam nga roda pagadalan ni ti kolehiyo ni Karen nga anak mo, nunam na maumlatan ti kasapula mi jitalon mo. Ikarkarigata ka pagadalin ti anak ko para itinapintas to masakbayan na. No nagadal ka kumaidya na imbag, saan ka kumanga grigrigat itama nung? Ha? Ay, wanggayam, awisan kayo man ka ni Karen ni Jebalay. Kasangay di ka anakan nila kay ko. Umay kayon to ha? Huwin ading ko. Umay kamin to kini Karen. Tapno makaraman kayo mo titinaima sa sidan. Sana pasikan natin tisidsidan nyo ka ni Karen nakaanak ka. Imay kayo matkiram dito birthday party. Insan Karen. Wan insan Joel. Inawis na kami ni Auntie Leslie. Nasayat mat. Tapno kikita tayo dito paskan. Nabayag namin na Jack nagpasyari di balayo. Apay nga minasan ka mata na mapapan iji balay insan. Laplap danak namin ni nanang ko. Anya? Apay alapdan na ka ni Auntie Leslie. Ibagbaga na. Ama bisinanak lang iji balayo no mapana. Ha? Imbaga na ti kasta? Uwan insan. Saan na kahit ni nanang nga mapana iji balayo kin Uncle Pablo? Ay, Oh, apa nagsinay ka? ay, awan insan Joel. Di mo latan di kaskaso ti bagbaganan ti Leslie, anak ko. Tatang, Kas kailangan ti panagsasauna. Ngam nasingpot day jay akapsat ko. tatang, nadakamat yu iti kanya kada kayo tinang paadal ka ni Auntie Leslie iti kolehiyo. Wen anak ko. Nasapa kami ngamin anaulila. Siya tinagsapol iti kwarta tapno makaturpos la iti kolehiyo nantim. Tatang, Nagato itan ti estado ti panagbiag da pamilya. Gaputan nakaadal anay imbag ni antim. Pinili ko ti sana makaadal. Taimpang pangrunak ti panagadal iti nantim alisle anak ko. ngam no agsasaon ni Auntie Leslie. Kaslawan na itultulong yu kan kuana, tatang. Bye-bye amlatan anak ko. Tagtagibasitan na tayo ni Auntie Leslie. Imbagak meten na di mulatan ni kaskaso dagit ibagbagana. Tikit di panagadal mo ti pang pangrunam. Aghadal ka na imbag para itinapintas to amasakbayan. Nanang, kayat ko ti mapanidya balay da Uncle Pablo. Ne, anya kumatyarami dumi jay Joel. Kayat ko lang ti makisarsarita kadakwada, nanang. Ay na, saan ka mapmapan ni Jebalay dangkel mo? Ang mga numakaala ka pa iti sakit ijay. Ha? Awan mo't sakit da Uncle Pablo ang makaakara. Kayat ko lang mo't ti mapanagpasyari di balay da. Mabisinan ka lang ijay. Di ka mapmapan ijayan. Nanang, Agtalinaan ka lang di ti balay. Saan ka mapan ijay balay ti ulitag mo? Itay kakadipay diti balay, ating Leslie. Hawan, Manong Pablo. Ururayan ka. Nagkapwa maya. Napan ko pinasirjay talon ko. Apay aya. Ay, kwa. Napatagtibagakan ka, Manong. Anya dayta? Anya nga tano ilako talangan ti family house. Tapno mapagnumarakmag. Anya? Hindi. Apay kaya lako ta. Kat pag nanaidan mi pailaan kinikarin niya anak ko. Pundad na gitinagawanan na naganak tatisular kan balay, Manong. Saan lang nga si katag numariti family house? Iso nga ilako talangan. Saan amabalin, Leslie? Sa dino ngayon ti pag naidan mi kinikarin, no mailakon ti solar kan balay. Agnaad kayo langan ni Jetal Talon, Manong. Agaramid kay tikal kalapaw mo ijay. Anya?
Agsapula kiti bayar kat ilako talang ti family house. Saan amabalin ko nakmat? Sa maysa. Saan kayo mo't nagparparikot iti kwarta? Kaputa na alwan ti panagbiagyo nga gasawa. Uray pa, manong. Rumbang lang nga damot mabingay ko iti day balay. Di mo kumamot bukudan ti family house. Nagsaritaan nyo ka din daytakin ni Pablo akabsat mo, Leslie. Wen, Uncle. Di na kayat nga ilako ti family house, may. Diyak mo ti palubos ang ay sulang tagnumar, wan nagtawid ka nagiti napanawan dagiti dadakkel, may. Da kayo ngagkabsat ti mangurnos iti dayta banag. Agpada kayo maed nga dakarbengan na iti dayja solar kan balay. Ay, nasakit tinakam ko kani Manong Pablo. Marik na kabukudan ng ti family house, may, Uncle. Nasingpet ni Manong mo Pablo, Leslie. Iso, tinang padalken ka. Idinatayin dagiti dadakkelyo. Ha? Iso asa na ron bang nagsakit tinakam mo kini Pablo? Ay, basta. Diyak kaya tabukudan na ti family house, may. Kaya't ko nga ilako nan, tap na damot manumar ko. Kapsat yun ay di tatang may, auntie. Pangaasi yung. Ang lukuyin nyo ni Manong Pablo nga ilako ng tisular kan balay ang napanawan dagiti dadakkel mi. Hindi. Apaya kayat mo nga ilako tisular kan ti balay dagiti dadakkel yaw. Adangar pangaramata kiti kwarta, auntie. Anya, itaman pa ya kasapulam ti kwarta kat nagbak nang kayo iti asawam. Ay, basta kasapulak ti kwarta, auntie. Jakmat kaya tabukudan lata ni Manong Pablo ti family house mi, ah. Leslie, Nakasaritak mo na Uncle Juan nakabsat na dinanang mi. Kat dinamot na sungbatan tinamdamagak kan kwa na. adda kada kayo nga kapsat dayta. Kasarita man ay bag ni Manong mo Pablo. Kinasaritak nga rudan, auntie. Ngam di na kayat nga ila kumiti family house. No, kas pangarigan tao manugot ni Pablo nga ilako ti family house yo. Sa dino ngayon ti pagnagdandakan ni Karen. Agnada pala di taltalon na. Ijay mo ta kanayon tayan ni Manong Pablo. Rumbang lang nga pagbingayan min ti mapaglakwan iti family house, auntie. Kinasarita na kayo gaya man ni Leslie akabsat ko, ante. Wen, Pablo. Saan lasak ti kinasarita na. Ura na Uncle Mawan. Kaya't nilisling ay lakon ti family house yo. Ay, saan na makaid na ni Leslie, ante. Talagang agragot launay ang mangilako iti family house mi. Kaya tanya nga ron ti plano mi ta, Pablo. Jak ilako ti family house mi. Kaputa pag nanagdan mi pailakin ni Karen. Sa maysa, saan pa analpas ni Karen iti panagadal na iti kolehiyo. Maawatan ka, Pablo. Itaman pa'y ang malagip ni Leslie ngay lakot ti dagaken balay. Di namat madagdakamat da ita idi. Uray siyak nga ron kat mas daw iti dayta nga raramidan na. Agasam, sinurot nakpayan iti balay tapno kasarita na lang. Ipilit na ti kayat na amay lakon ti family house mi, ante. Pimasyar ka matiti balay, Insan Joel. Wen, insan Karen? Sinampot ko timay ditoy. Gapotarim mo ni nanang. Kasta ka di, Insan? Wen, insan. Ayan Uncle Pablo. Napaniji talon. Sinarungkaran na nagiti mula mi anateng. Ay, pasensya kayo na. Numan manuak lang umay pasyar diti balayo. Di Auntie Leslie ti kanayon nga umay diti balay, Insan. Anya? Inal daw akasarsarita na ni tatang ko. Ha? Kat? Anya nga tibagbaga na kin Uncle Pablo. Kaya't ni Auntie Leslie nga ilako minti family house. Tapno anda kan umot bingay na. Anya? Kunak man no amom day taba na ginsan. Diyak amo insan. Ti amok lang. Kat kanayon ama pa nagisugaran ni nanang. Ha? Agsugsugal na Auntie Leslie? Wen, insan. Kanayon pa napudot ti ulo ni nanang. No kas di maabak iti sukal. Ay sus.
Pampanunutek pa yan tagsarda nga gadal. Gaputa makurkurang anak matan iti pagbayad ko yung pagkadalan. Imposible day ta insan. Baknang kayo. Ape anak ko na mamakurkurangan kay ti pagbayan ni Jeskulaan. Kurangan tit itod ni nanang allowance ko insan. Day tatagpaiso. Sa dino tinagkapom, Joel. Apay nga itala sumangpet ka. Ha? Okay. Napana ka dyan balay da, Uncle Pablo? Di matimbagakkan ka saan ka mapmapa ni Jebalayda? Nilang matkari na kasinsing ko tinakasaritak. Gapotawan mo ng Uncle Pablo, nanang. Kat, adda ka di imbagbagam kadakwada? Ha? Anya kumangit ibag kadakwada, nanang. Di may papaniti pa nagsugsugal ko. Ha? Di ka gipulpulong itararamida ka, Joel. Adda planok para itinapintas to ang masakbayam. Nanang. Kaya't ko na may lako ti family house me. Tapnod dan to aramatem nga gadal. Apay ka din, nanang. Makurkurangan tayo ka din. Tapay anas kan pala nga ilako ti family house yo. Saan ka din nga do ti kwartayo, nanang? Saan anas kan ilako pa ti family house yo? Gaputa pag nanaadan pala da Uncle Pablo ti balay. May sakamot. Agpapada kayo itirason. Pudnumat, nanang. Saanin anas ka nga ilako yo pa da family house? Kukuan da da Uncle Pablo. Gaputa damot ten bukod tayo abalay, nanang. Tilaing pakasdawak. Jak meten makikita ta asawa ni Leslie. Nagabrod nga ta. Jak mo, Uncle Juan. Oray siya. Kat jak matan makikita ni Bayaw. Jak meten na damag day ta ni Leslie. Hindi may nakinasarita iti balay. Baklang ni Bayaw. Ada family business da kadagiti kakabsat na. Ngamno apay akayat pa ni Leslie nga ilako ti family house me. Uwan nga raod ka na kan. Di na lang mapanunot. Asikatin ang tulong idigan kwa na. Tapno makaturpos iti panagadal na iti kolehiyo. Jakmet kay di sing-singir day takon kwa na, Uncle Juan. Nalpasan day jay. Nasingpit ta kiday. Gaputa di mo singir kan kwa na day ta. Idinto ta karintaran na kan nga ilako ti family house yo. Manong Pablo, adan nakasarita ka bayar ti sular kan balay dagiti dadakkel ta. Anya? Nakisarita kan ti umay kumatang iti family house? Itinto ta sa anak pa yung manugot? Una, dakkel mo ti karbo nga kiti balay kan sular? Gaputagkab sa tamat? Jak umanugot iti kayat mo ang mapasamak, Leslie. Pundar dagiti dadakkel ta ti sular kan balay. Napatag kanyak ti family house. Kaya't mula bukodan ti family house, Manong Pablo. Saan napudno day ta, ading ko? Nawaya kayo latta nga umay di ti balay ti pamilyam. Basta ilakutan ti family house, Manong. Dayta ti pangadang ko. Jak kayat day ta desisyon mo, Leslie. Di mon pakibiyangan ti family house tayo. At damot ten bukod mo abalay. Kan naalwan ti panagbiag yung agasawa. Natang ka na talaga ti ulo, Manong Pablo. Apang agragot ka launay amang ilako iti family house. Leslie, ibagaman kanyak ti rason. Sumbatan nak. Anya ti rason. Tapang agragot ka launay amang ilako iti sular kan balay. Kasapulak launay ti kwarta, Manong. Itaman pa'y apagparikotam ti kwarta. Kat nagbaknang tinakay ka mga mapamilya. Anya nga tano. Isingir ko matken ka tinagastos ko idagad adal kay ti koleyo, Leslie. Manong? Jakon pinanunot ti bukod ko ang masakbayan. Matulungan ka lang ang makaturpos iti panagadal mo. Tatang, mabantay iti balay daan ti Leslie. Itamot lang. Apay ka di anak ko. Inawagan nak ni Insan Joel. Adda kano sana nasayata mapaspasama kita ijay. Anya? Mabantay yun iti balay da, tatang. Mabitlaang, tagpalisak anak ko.
Anya tinapasama kating ko. Apay ana ibos amin ang dagiti kagawaan nyo diti balayo. Imbayad ko kadagiti utang ko, Manong Pablo. Anya? No jak madaramidan na ita. Ipabalod dag. Ayan ti asawang. Nabayagan na nagsina kami ti asawag. Anya? Pasensya ka no limod ko ti amin. Iswa kayat ko may lakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang ko iti sugal. Leslie? Pinanawan nagtasawa. Kapoy tinalabas sa panagsugsugal ko. Pagpambabawyak na itangay na ramit ko, Manong. Iswa pakawanan na ko, ma. Ading ko. Saan la nagiti gamit ti may dainana. Nudi ka, alaan pa yun ti bangko ti balay mi. Anya? Amanan ti pagnagdan mi ka ni Joel. Kan siguradong agsardangan ti anak ko iti panagadal na iti kuleyo, Manong. Mala. Di mon pagparikutan day ta ading ko. Mabalin nyo, ti umyan ni Jebalay kini Joel. Katsak matan ti makamoy ti panagadal na. Nakababayin matkan ka, Manong. Nakasingsingpat ka. Sinadaan ka lang tumulong kanyak. Agkabsat ta, ading ko. Awanan ti sa baling agtinulong. No saan adata ngagkabsat. Anyaman ti dumteng apan nubok iti biyag, dagitin tulatag kakabsat tagbibinadang, itirika kan ginawa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agiyaman kami. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ag-overtime ka kadi, Beth? Saan, Weng? Agawid akon. Agkuyog ta nga rude? Ay kwa, adapay papanak, Weng. Ha? Sa dino, ha? Makisinara ka ka ni Toto. Anya? Ket, anya nga ruti baga kini Alvin, no damagan na ka kanya. Sigurado adamagan na ka kanya. Tamay may sakit nga rod abal, ti pagababangan tayo, ha? Ay kat, ibagam tulatan na nag-overtime, Mac, Weng. Anya? Ay, sige nga rod. Sikat ti matungpan, Beth. Umdas ka din dayta, Beth? Allowance mo iti magalawas dayta. Wen, Toto. Dakilan agatad da ito eh. Agyaman na ka. Di kagyam-yaman. Tapasat ti panagayag ko kan ka dayta, Beth. Ay ayatin ka. Kat sapay lako pa. Tasakto laeng tayatem. Promise, Toto. Awan to ti pangisukatakan ka. Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Agyaman na, Beth. Si kalaeng ang inspirasyon ko magbibiyag. Agpadata, Toto. Kasta akmatkan ka. No manugot ka kumahan iti kidawag. Agkasaltan. Wen, dumtang to dayta, Toto. Saan ta ko mga agapura? Kayat ko pa'y tagpapas nga agbalasa. Beth, agring ka. Aldawan, Beth. Ni, anyat orasan, Alvin. Alas 7 ni tagsapa. Nagkapamiti rabi. Apay anala daw ka si Mang Pat. Apay, saan ay nga imbaga ni Wengkan ka? Nag-overtime, Mac. Ay,
Kanayon lata na kasta. Mabit man lang talak ti wallet ko. Atoy, inayon mo iturnong ta, Alvin. Nangalami ti dayta akwarta. Tay allowance ko nga ititad ti kumpanya kanya. Sukat ti kanayon na pa nag-overtime ko. Anya? Alaamon, amo ka na sa limot-mot kay ti kwarta. Iso asika ti mangidulin iti dayta. Among matan kanyak, gastadora. Iso asaan ko abagay tagig kami ti kwarta. Sika ti paradulin iti kwarta ta, Alvin. Agawid ako di probinsya itong bigat. Babes, inaksok na lang ti paparamid ta balay ta di lugar tayo. O sige, babes. Kisayam ti urnong tanong ka sa pulam ti kwarta. Wen, ta sulduak dagitag trabaho iti balay ta. Okay, makamu ka, Alvin. Kita mo nun na ti pagsayaatan ti may patpatak dara balay ta. Kat apaman amalpas tayo jay, agkasartan. Wen, Beth, ngam sigurado anay buston ti urnong ta. Nun alpasan ti balay ta. Agurnong tan tupay iti pagkasarta. Sana bale? Kanayon mo ti pa nag-overtime ko? Dakdakkel ngamin ti birok ko nag-overtime, Mac. Isa, paspasensyaan na ko na, no kanayon ang maladawak nga agawin. Wen, maawatak day ta. Beth, pasensya ka na. Dakdakkel pa'y nga amang ti sweldom ngam siyakon. Ay, talaga akasta. Kan syempre, kanayon na kag-overtime. Iso ang natural, adakdakkel ti masweldok ngam sika. Rumwara, Kweng. Sarakag ni Toto. Nagpakada ka kadiki ni Alvin? Siguradong agdamag manen kanya. No di nakamasangputan dito apartment. Nagawid iti probinsya ni Alvin. Anya? Ay, sige nga, Rod. Agan anad ka, Beth. Agyaman, nak. O sige, patuloy ko na. Taamangan numatagtakan ni Toto ang mga uray kanyak. Ay, huwag kayam. Alam da ito'y, oh. Ha? Ikanak manan iti kwarta? Uwan, pagmeriendam. Agyaman ak nga, Rod. Friend. Adaman damagat. Asino ka di kadamang tuto kan Alvin ti talaga ngay ayatan? Weng, masapol pala damagam day taaya. Siyempre ni Alvin. Among matakwartalaang ti kamat ko kani Toto. Kwa, diyan ngamin maliklikan tagdamag no maminsan. Kabutbutang tararamidan, friend. Ay na, jak tupay madanagan. Si Kantulakit din. Basta relax ka lang, Weng. Kabailak da ito eh. Malmalpasan ti balayo, Alvin, anak ko. Wan nga rad nanang, nagbita. No anda kwarta, mabita malpas. Sa bagay mo't kit di nanang. Da kayon ti pang tidak iti tangdan dagiti trabahador, nanang. Da kayon ti pangital ka. Tagsubli at mo't ladya syudad dinton parbangon. At da pa'y ngaming trabaho. Nakuwan na. Anyat plano yung ay kanibet no malpas ti balayaw. Agkasar kayon. Saan pa'y siguro, nanang? Tanaw sarmin ti kwartami. Agurnong kaming tupay iti pagkasaran mi. Ay katuwan na. Sa bagay saan yun to na problema ti pagnagdan nyo? Tagdan nakasaga na abukod yu abalay, anak ko. Hello? Beth? Weng, ada ka din dito apartment mo? Wen? Sika? Ayan mo? Kadwak ni Toto. No agdamag ni Alvin. Ibaga man nag-overtime mak ha? Wen? Ariglado? O sige nga Ron, agyaman nak. Di ka madanagan. Siya kung timakam mong agrason kina Alvin. Thank you friend. Bye. Bye, friend. Nakapimpintas ni Beth nakaturog. Nagamo ti ropa na. Nagmayat na buybuyan ti ropa na. Bayat ti panaturog na. Ayan tinago niya cellphone. Ang damot to'y cellphone na ditirabaw ti lamiseta. Saan at ada ito'y tinago ni? Naimas ti turog na. Kita ay kitibag na.
Ang mga no importante nga awag data. Ha, nagsardengan. Pasensya ni Beth. No pakibiyang ako cellphone na. Kita man. No sino tinag-text. At dapat gayam sa bali cellphone na ditibag na. Ha, ne. Babes, matinagan tinag-text. Babes, sa tino, tayan mo. Anda akon dito'y apartment. Agawid kan. Takailiw ka. Babes. Anya ti kaya tasawin na ito ya. Beth. Nasaya ata nakariin ka na. Sino? To'y nag-text ka. Babes mo. Ape nga dakan ka dito a cellphone. Song batam ti damdamagag. Sino dayta, babes? Babes, friend, gayam, toto, niweng dayta. Anya? Babes nga min, tinawag mi kaniweng agayam ko. Uray damagam tukon kwa na. Sigurado ka? Uwan nga rod, padyan ako ma. Promise, sa anak nga agululbod. Anyat ko na aya. Daytoy, basam, pag-awawitin na kan, tamailiw ka nokin ka. Ay na, una yun day jagayam ko. Kay iliw nakmanan ti bruha. Pudno, timbagan ni Bethken ka, Mang Toto. Siyak day jay. Babes nga min, tinawag mi kin ni Beth. Kasta ka di? Wan Mang Toto, may isa nga min takin ko kwet apartment na pagababangan mi. Agabay ti apartment nga yan mi. Okay, weng. Agyawa na glaulay. Sige nga Rod, saan ako niyagbayag, Mang Toto? Agyawa nak. Pasensya kan weng. Si kapayente di manon dito'y balay. Awanan niya man na. Tinapatag na ibagatag paiso. Amwam no sa dino ti pagnanaitan ni Beth. Hildo. Wan sir, kung nakano moyo ti pagkababangan na, sir. Saan? Tadi na kayat niya tulod ko iti tagos na. Anya? Ne, apa nga eh? Diyak mo, Hildo. Ngam awanan ti pakibiyangam iti dayta. Basta ramidem ti pangibabaw nakin ka. Wan sir, matungpang, tibilin nyo. Umunag nga rin na rumwar, Beth. Aginan ka, tawan trabaho mita. Wan Alvin, aganad ka ha. Okay, bye. Bye, I love you. Ay, sorry Toto, naladawak. Nabayag ka din. Wala, agtugaw ka. Apay, akas na saan ka naragsakit ha, Toto? Ada ka di problema? Sino ti lalaki akadenden namin di apartment mo? Anya lalaki? Agmay-may sa aki jay. Awan ka duwak. Dagito'y ti ebidensya. Sino to'y lalaki anang agagkan ka di tilatawan? Ladawan mi ka ni Alvin daytoy. Iti ayan tiri daw ti dagus mi. Sino day taan ang laki, Beth? Luklukon nak, Beth. Amom, no kasano ti panagayat ko ka. Ngam apay ang maiturod nak alukuhan. Sino day ang lalaki ko nak? Pagkawanan nak, Toto. Ngam kinapuno na. Nabayagan na kayat ko ti makiwin naswaskan ka.
Nabayagan na kayat ko ti agpunno ng jak maaramid. Isa pa kawanan ako, ma. Awanan kay tibaing. Kapo iti naramid mo. Subiyag amin ngayon inted ko akwartakin ka. Anya? Bayadam amin dagitay. Tano saan? Itarong ka. Toto, sikat ayayatag, sikat ipiliag. Hinututan na lang de dyan lalaki. Iso tinangala ka nagiti kwarta ngay nintad mo kanya. Si kagayam tayayatag, Toto. Wana, saan ka na sinaan? De dyan lalaki ti sinaag. Sikat ayayatag, saan ka taray dyan, Alvin? Kasapulak ti tulong mo. Pangasim, kasaritam ni Toto. Ibagam dagiti imbagakan ka. Ngam, kasano ni Alvin? Sigurado matla kaguran ako ni Alvin no maaman na ti maipapan ka ni Toto. Iso na sa isaya at la ni Toto ti piliyakon. Tapnawan ti bayadak. Anya? Naku na ngamin nasingiran na amin na naititid na kanya kakwarta. Kadak kalagatad day jay, friend. Please, tulungan na, Kweng. Makamuditan. Basta kasaritam ni Toto. Sige. Di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti dahin ta. Siyak ti makapaneknek mang Toto. Pudno timbaga ni Beth ken ka. Ni Alvin tinangala kadagitin intod mo ang kwarta ken kuana. Weng. Iso aday dyan nga Alvin ti singirin nyo, sir. Saan ka tatigayam ko? Ay. Nasimpot tigayam ko, sir. Saan nga minasarasardangan da dyan lalaki? Iso adi na masinaan. Patsundak ko ma, mang Tuto. Inosente tigayam ko. Awan mading intensyon na kin ka. Sapay lang ko ma. Tawan to ti pagbabaw yam iti kasting naramid mo kanya. Beth. Ayayatan ka, Alvin. Naramid mo kanya. Inalilaw na klang. Alvin. Beth! Si Kamat Kayam! Apin ita ka lang nagpakita. Ala, sumar ka. Agyaman hak. Naglibas hak. Inlibasak ni Toto. Di nakparwar ni Jibalay na. Kaya rigak ti may sa abalo di ti pampamayan na kanyak, friend. Anya? Kaasi kamot nga rot no kasta. Agpadatang at pagdaldalanan na ita. Apay. Iniskam na kay boyfriend ko. Interay na amin na kwarta. Awan na ba di kanya nga oray piso? Anya? Inalilaw nagdadya lalaki. Pinanamnaman naglay ti awan. Nakarmaag samat te. Kapo iti panangkan kanunong ko iti mading raramiden. Pasensya ka, Nueng. Gapukan niya. Nairaman ka na nagbasol. Nagulbod ka gapukan niya. Sorry. Pagbababayak na diyang inaramit ko iti kalabas. Oray siya. Friend. Ita, mapanunot ko dagiti bidot ko. Agbabawi Yung naladawan ti amin. At dapay kong daway ta nga agbaliweng. Ilintag ta dagiti nagbasulan ta. Agkamang ta iti Diyos. Agpakawan ta. Kat patsyak na iturong na ta iti nalintag adana. Di pa nagbabawi at daa kanayon iti udi.
Ngam si uuray kanayon ti Diyos kan ka amang ilintag, kadagiti nagbasulam, kat si dadaan ama makawan kan ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabalimanan, napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Inalilaw naklagayam, Carlo. Linaw ko nak. Kung namasyak lang ti babae ti biyag mo, nga madamat kayam kaliblibin mo. Nupod nung ay nalilaw ka. Intarayan ka kuman, itatamasikog kan. Ay-ayatan ka, Livy. Sikati talaga akayat ko. Saan kat ati kaliblibin ko? Kasano ak naruditan, Carlo? Kasano kami ni tisikog ko? Saan kayo abay-bayan, Livy? Itid ko ti pagrebengak kas ama ti agbalin nga anak ta. Kun ti pagrebengak kin kaakayan ayat ko. Pangasim ta dinak pangnamnaman iti awan, Carlo. Promise. Basta urahin na. Tamangal alak lang iti timing. Tapno panawak ti kaliblibin ko. Agawid agpaylay jay lugar mi. Tay nakipakamo kadang iti dadakkel ko ti kasasaad ko, Carlo. Maawat ko ti sasaadang anak ko. Awan problema kanya. Uray aganak kanto abalasang. Basta sinaamom dahi Carlo. Tatang. Uray awan mabangunan na nga ama dahi tasikog mo. Nukas tantumot laeng nga dagayam asawa na. Baybay amom. Sinaamom dahi alalakay. Saan, tatang? Ay ayatan nak ni Carlo. Siyak kano ti ay ayatan na. Napilitan la kano anakidan na iti kaliblibin na ita. Tapinikot laang dahi siya babae. Dahi takit ti madikin ka anak ko. Gaputay ayatem dahi tao. Patpat siyamot amin na nga ibagbaganakin ka. Apay, sigurado ka nga amin abaliksan wenno ibaganak it puno. Tatang. Agpanunot kamot ana imbag anak ko. Amirisa man na imbag no puno wenno saan dagiti bagbaga da lalaki kin ka. Natural nga idipinsa na ti bagbagina tapno saan mula agurain. Basta jak masinaan ni Carlo, tatang. Ay, Orekas jati na amwak. Sana nagbaliw ti rignak. Taam mo ka siya ka talaga ti patpatgad na. Ngamin, aging ka ita. Saan dapat nagkasar iti babaya kadandan na, tatang? Kat mangnamnama ak asyak to ti ikasar na. Nagsubliman na ni Jay syudad di anak talakay. apay pinalubusan pa'y lapim manaw. Kat amumod ama si Kugay. Nagpilit mo't nga rod. Rumbang ko mga ginanan, tama si Kugay. Inrana na tipimanaw, itiawan ka. Tamo na nga na di mo palubusan. Amum gaya makasta, nga mapay adi mo linapdan. Dinakmot nga rod denggan. Linapdak ngam nagpilit lata. Awan tinaramidak. Agtrabaho aglata ka sales clerk iti na ita pagtagilakwan. Tabasit pa'y matichan ko. Kabalak pa'y tagtrabaho. Isupay ti masweldo nga urnungak. Para iti panagpas na ikonto. Sweetheart, daytoy mo, rubber shoes mo, bagay mo ito, nagpintas ang style niya. One sweetheart, kahit ko tayo ta. O sige, bilhin na natin. Okay. Da Carlo, kanti babae akaliblibin na. Nakita na ko ni Carlo. Pamit lang sweetheart. Adala damagin iti sales lady.
umayan dito eh. Levi, pasensya kan. Di ka kaya't apakitaan. Apasakitan. Ngam, amumot asigo din adito'y ang multi-paborito ni Alma pagkatkatangan. Wen, amok dayta. Iso di ka madanagan. Tamaawatan ka. Amok mat kat amapilpilit kal amakikuyukuyog kan kuana. Amok matasyak itanti ay ayatam saan ka di? Nang runa kat adanton anak ta. Pasensya ka na. Awan trabaho. Agtamtamudak latan ka ni Alma. Kaya't kapag sardangan nga agtrabaho dito mo. Awan mo timay karik ang maitid ko akwartakan ka. Sweetheart? Inalakon ang shoes mo? Halika na. Inta pa'y mangkita iti pantalon mo. Tanayunan tapay ang pantalon mo. Okay, sweetheart. Thank you Adi. Tara na. Okay, sweetheart. Agano sakit yan yaman na makitkita kita. Agpapas ka itan. Sika ang babae. Kukuam ita ni Carlo. Ngam kukwak tumat iti masungan ngal daw. Oh, papanan, Levi. Inakagtrabaho, Mimi. Ni, dakulan ti tiyan mo. Nga magtabtrabaho ka pa ilaan. Kabalak pa'y mat. Mano abulan ng ti tiyan mo? Nasurok awalo abulanan. Ay sus, dandani kamot gaya maganakan. Agi na nakamot Apay, di ka marigatan. Kung nagdakulan ti tiyan mo. Ikarigatak Mimi. Tapno adda pagbayad ko iti abang ko iti balay mo. Apay, di nakatulungan di nakasikugkin ka? Ay, kwa. Agururnong ngamin iti pagkasarminto. Kasaya. Sige, makaamu ka. No di nakanto pa'y lapdan di nobyo mga agtrabaho. Siyak tulaki din. Ngam ni, kita di ka unay agbambanog, Levi. Mimi, tulungan na ko Lukatam da ito Oh, apa yan, Levi? Mimi, tulungan nak. Aga nakaksan. Anya? Ay sus, apa ginobyo mo ngay? Di mo inayaban? Saan na masango? Paumay pa lang amin dagiti dadakkel kung aggapoy di lugar mi. Pangasim, tulungan na. Kag sakit ti tiyang ko na. Sige. Mabitlaan tayo sa ganak tilugan ko. Itaray ka ni hospital. Agyaman naktain may kayo. Tatang, nanang. Agawid tayo ni jay lugar tayo. Apa man na makarwar kayo dito ospital, anak ko. Kaya nagikat ka ni ti trabaho. Saan na, tatang? Anya nga iti pangbiag ko iti anak ko no gikatakon iti trabaho. Asino nga rin ti mga awer iti anak mo dito ngay? Agbati pa'y laang ni nanang dito'y Tapno da mga awer iti anak ko. Kabayatan ti panagtrabaho to. Ay sus, ado ti trabaho kay balay. Kan sana ka na irwam nga agnad ditoy. No kayat mau, yawid milangan ti apo ko may. Mayat ka? Kwa, damagak tupay ka ni Carlo ano anyat makunana. Tanya pala ti bibiyang daya at tao iti anak mau. Kitawan pa'y apolos ti na itid na kwarta para iti anak na. Baybayan nyo latan. Di yun kuraan ni Carlo, tatang. Pangaasiyo. Awawatan nyo latan. Tawan pa'y ngamin trabaho na, tatang. No talaga matlaang nga da panunot na. Agtrabaho para iti putot na. Hala, Huston. Saan tayo napagsaritaan ni Carlo, tatang? Kay si kalata Levi. Ganyan ti pangedeng mo. Awan mo't ngamin ti maikarig apang suportar ko iti anak ta. Tawan mo't trabaho. No kasta, okay lang kan ka nga uray yawi dandananang kan tatang ti anak ta. Uwanan Narigat man nagsardeng ka nga trabaho. Sayang mo't ti matgadam. Sige nga, Rod. Yawid danton ti anak ta. Agawid ka katipay laang katrabiin, Carlo. Uwan Levi,
Torurayin nak ni Alma. Maturog kan dito boarding house ko. Inton maminsanan. Ta sigurado ang makaungit kanyak ni Alma nung diyak agawid ita. Imbagak lang amin nga dating darak a birthday party. Kaano nga asinaam day siya babae, Carlo? Mabiitan. Kanayon lakas tanti bagbagan. Mabiitan kunam. Ngam, nakapas nga yakun. Di mo pa'y lasininaan. Ada nga min sakit na. No bigla kasinaan. Amangan no niya ti mapasamak kin kwa na. Narigat ti makabasol. Carlo, Basit la pa nagano sa Levi. Di gagdanag. Tamang pampanunot ako niti pamuspusan. Tapno masinaak ni Alma. Narigat nga minukilate. Ta nakapit unay kanyak. Di na kaya't nga agsina kami. Iso nga anos ka pa nga gururay. Wen? Sana bali. Taadan anak ta. Adan pang tenglam iti relasyon ta. Si kanto ti kalaysak. Ta si kati nakaipaay kanyak iti anak. Adto yan ti gatas mo, apo. Atay ta. Ay na, mabisin lagayam. Sige, ang susukan ta maturog ka, Anwan. Tanay, adupay ta ramidon ni Lula. Bakit? Ay, ada ka magkaya manlakay. Ay, Iyag mo ni Bebe, tasublatan ka. Agina na kamay. ay, alamang nga ron. Nahaday ta. Ay na, nakamangmangit mo't po ko ta. Di kayat na, nakasaklot latan. Ay kitagan anos ta ah. Anyang arod ngay. Kas jay mga minasana nagpilpili di anak mo iti nakirelasyonan na. Ay, lakay. No nagpanunot kumaan na imbag. Kitay lalaki ang makaipaay iti napinta sa masakbayan kenkwa na tinakirelasyonan na. Hadda kuma iti puder na ti anak na. Carlo, masikugak manan. Ha? Manu abulan? Talo abulanan. Anya? Ay, anya nga ron. Talaga kasta ah. Kasanungay, duwan ti anak ta. Di ta ka di pa agkasar. Umadani, Levi. Plano nga min ni Alma ti agabron. Uray ka makapanaw. Sa tantog kalaysa. Agpaiso, Carlo? Wen, Levi. Numatol-toloy. Itaatawin ti ipapanaw na. Ay, sapay la ko mga rod ta matuloy apumanaw. Ne, amangan no tayo landlady dayta. Mabitla nga, lukatak tiri daw. Levi, adamang sapsapol ka ni Carlo. Sino ka sa buhay ng asawa ko? Ikaw bang sinasabi nila na kabit ni Carlo? Carlo, umay ka man ah. Carlo! Apay, honey. Alma, apay nga daka dito eh. Sweetheart, pangasim. Di kagiskandalo dito eh. Walang hiya kayo? Ikaw naman na babae? Ikaw pala ang pangisuksukatan ni Carlo sa akin? Aga-agaw kay ti asawa? Hoston, basigog ni Levi. Kasyam ko ma. Di mo kabilan. Ano? Masikog pa'y kayaman. Awanan kayo itibain? Ala, agawit ta nga roden. Kat si ka babae. Di mon makita iti uri ka ano man ti asawa. Umaikan, Carlo! Halika na! When sweetheart, umayan. Carlo! Mabit lang! Di nagpanawan! Carlo! Nakaanak ka manahin, anak ka. Maikadwan nga anak mo day ito, iti day jay mutla lalaki. Anya ngay, kaano nga ngay kasar na ka?
Mabiitan, tatang. Kasta ka na yung ti pagbagam. Mabiitin, gumawan may. Urayak asinaan na ti kaliblibin na, tatang. Ay, Jack, amukin ka, anak ko. Luklukon na kalaang dayay alalaki. Ngampat-pat siyemot dagiti karkarinakin ka. Apay, di ka na didigra itinapasamak. Manipod sinungat na kayo ti asawa na. Saanin na nagpagpakita ni Carlo kin ka. Ha? Ni Carlo ti umawawag, tatang. Carlo, agyaman ak tayo mawag ka. Nabayag ngay nururay ko ti awag mo. Kaan anak ko. Pasensya kan, Levi. Makumi ko man kami unay. Iso adi kan nasango inawagan. Kasta ka di. Nakapas nga yakon. Kat lalaki ti maikadwa nga anak ta. Ha? Kasta ka di. Nagsaya atin, Levi. Ayun gaya. Lading itag nga ibaga. Ngam agkasar kamin kun ni Alma iti mabiit. Anya? Di mat... Syakti kasar mo, Carlo. Pinaguray na saan ka di? Syakti ayayat may sa syakti kasar mo. Saan ka di? Lading itag, Levi. Ngam awan ti mabalin ko. Awan laban ko kun ni Alma. Tadon din na itultulong na kanya. Saan la siya? Pati ti pamilya. Isu asuri. Diyak kayat amang namnama ka iti awan. Isu ngay mawagak. Anya? Ngam di ka madanagan. At nantukar ta. Agi patulutak para ka nagiti anak ta. Awan pa ita. Tawan pa'y magtrabaho. Sige, tatan ni Alma. Bye. Ay, Diyos ko. Apay-apay ng namnaman na itiawan, Carlo. Aga brodak, tatang. Kat adakin ka dayta, anak ko. Uray tada kamimot kaninanang mo amang taripato ka dagiti dua nga anak mo. Agyaman nak, tatang. Maditirik nak amang panaw ka dagiti anak ko. Ngam awan mabalin ko. Daytoy laangan ti ammo kapamuspusan. Tapno maipaayak iti napintas ang masakbayan dagiti anak ko. Hala hagan anos ka, anak ko. Kundi mo liwayan di agkararag ni Apo Diyos. Tapno bayabayan na ka. Kabayatan ti kaadam iti adayaw. Hello, boy, anak. Kumusta kayon? Nairwaryo ka din timpaw it ko akwartayo? Winanang, thank you Awanan yaman na, anak ko. Basta agadal kayo anaimbag, ha? Ibagam itikabsat mo. Agsingsingpot kayo, Juan. Winanang, amu mitirigat mo dito abroad. Isungag eskwela kami anaimbag. Para kada kayo, nanang. Oh, agyaman na kanak ko. Naayat unay ti Diyos. Tauray awan na dakkelan yung nga amayo. Di makkel kayo ang nasayaat. Katsapay kumatag tultuloy ti kinasingpat yu anak ko. Ipatpatag kayo unay. Kat para kada kayo amin nga raramidak. Para itinapintas ang masakbayan yu. May tibkol ka, bumangon ka. Kat ituloy mo timang sarangat kadagiti panubok, asumangbaykan ka, babaan iti pamatim iti Diyos, anamarswa.
Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, di pa kasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Naimbag nga oras mo, Mila. Ni, nagsapakan nga imalato dito balay, Fred. Wen, tapno may sapak nga yagdag ito'y. Ni, sidat karayan mo dahil nakaplanggana nga imot mo. Wen, Mila, nakamulak ay karayan. Ala, api nga rin nga inyag mo dito ngay. Imbes na sidaan nyo iji balay yo. Maumumadan iji balay iti kastoy. Ala, pastraken na kon. Tapno mailuto kon da ito'y. Tapno da sangputan da tatang mo asidain da. Ala, nakababain kan. Sige, sumrak ka nga rodan. Agyaman hak, Mila. Ina, nag-imasan ti sinatayaw. Prisko asidat karayan ko naman. Ina. Di ka una, ilakay. Papal ka man na papalan. Madamdama masiitan ka. Bakit Mike? Siyak man tinakita lang. Mangan kalakad eh. Fred, bro. Di kagbabay na. Mangan ka lang. Total, si Kamot tinang isang pati si Datayaw. Kan si Kapay Gaya man tinagluto mo raw. Wen, tata. Para kada kayo dayta nakamulak. Man-manaw tikas king kaabaraw. Nusak ni Mila, si Katiaklunan. Tananakim kaabaraw. Ananum ti gwapaw, no barumba daw. Wen nga ron Sapay ko maata. Kaya tinak to'y anak yo, tata. Anyat makunam Mila. Wen, kunam nga minay. Nagagait ni Fred. Gagat na amin, nagagait. Urag siksik kawil kantaw, no da kayo ti agasawa. Saan ka day, Fred, baraw? Ha? Wen na, tata. Kadagiti lima nga agar-aramkin ka. Asino nga iti pilya, Mila? Kuha tatang. Gwapo dagiti upat nga agdat-daton kin ka. Ni Fred la ti kaalasan. Asinaw ti kagagitan kadakwada. Sungbatam ti salsaludsuday anak kaw. Asino ti kagagitan da alima? Ni Fred saan ka day? Uwan tatang. Agasam da ita. Kadagiti lima nga agar-aramkin ka. Nila ang Fred tinagagat nga umay tumultulong kadagiti trabaho dito'y balay. Umay aglutaw, mangisangpit pa iti siday, umay agdalos iti paraangan, pasaray aginaw pa'y no kasi makipangan dito'y. Sano umay, dandan ni agmano kadagiti dua nga imak, lumabalin la kumapati sa kakit pagmanwan na, aramidin na. Narespeto ni Fred no idilig kadagiti upat nga agar-aramkin ka. Gwapo da nga agpaisaw ng pasig damot nga Isu apilya man na imbag ti pagtinagam. Tapno di kan to agbabawi iti udi na. Tata, nangyigak iti bagasyo. Ha? Nay, apay ngay, katandapay mo't bagas mi barok. Reserbayo tata. Ay na, nakababain kin kan barok. Kun di magasak iti asukar ken kapiyo. Adtoy, adapay gatas anayon na. Ay na, agyaman barok. Nagasat at talaga di anak may no si katipaki asawaan na. Nga may, malaksid anak kasingsingpit ka, naparabor ka pa'y. Saan ka naimot? Di ka madanagan. Ipasigurado kin ka, nga aklunan na kan iti mabiait ni Mila. Ada kadimot lanam namakin ka, Mila. Ha? Sige. Aklunan kan, Fred. Basta di ka agbalbaliw, ha? Agnanayon ko matiki na singput mo. Pixman, Mila.
No kasano ti kinasingpet ko ita. Nakarkaron to pa'y no agasawatan. Sapay la ko, ma. Kahit kasano, dumanon kami ka din. Pagsasaritaan tayo ti kalay sata. O sige, makaamo ka. Naragsak ka kadimot lang, Mila. Uwan, tamo ka din naktupaldaangan. Sikat ipinili ka pakiasawaan. Gapot amok nga awan to ti pagbabawyak iti udin na. Wan, ipasigurado kin ka. Di kan to paldaangan na pulos. No kasano ti kinadungok itakin ka. Nadungdungo akto pay. Bayat ti panagdin nata. Ay-ayatan ka, Mila. Ay ayatan ka, mat. Fred. Mila bakit? Siyak ditan. Inkaginanan. Siya akong ti aglaba. Ha? Ala, siyak ti rum bang aglaba ta siyak ti babae lakay. Siya akong kunakmay. Ala, inkay jayan. Agina nakakit di. Siya akong ti aglaba. Mangantan lakay. Nakaluto akon. Sige bakit? Iniyaban na ko may taya. Tasyak tinagluto. Ha? Si kamat. Sika lang arudan tinaglaba. Sika pa'y lata agluto. Anyalat ko ak dito'y balayan ngay. Kit ag senyorita ka bakit? Agtugaw ka. Ure ag cellphone kay tagmalmalam. Mabalinlat ta. Tapno saan ka mabannog? Ay na, saan ka na iruang magtugtugaw laeng. Kaya't ko ti adar aramidak. Basta jak kayat ngagbannog ka, wen? Ken sakton ti aginaw no madamdama. Numalpas ta amangan. Anya? Ken agawid kamot ay di balayo. Bakit? Inkan tumot sa rungkaran dananang kentatang. Ken istorya am tumot kadakwadan anaragsak ka iti dinnak. Ibagam adi ka pagtabtrabahoen. Tapno saan da nga dandanag ken ka. Bakit? Ha? Ay katuan na. Talaga nga istorya ak to kadakwada. Tagpay sumot ngamin, adi mo kaya't ngagtrabaho ak. Ken ura inal daw asarong karam ida, bakit? Tapno maragsakan na. Ay na, uray maminsan la iti makalawas, mabalinan. Sige, makaamo ka, bakit? Wanya, kumusta di asawa manakaw? Kumusta ti panagdinayaw? Maya tatang, naragsakak ta nakasingsingpot ti asawak. Anya nga ay. No kung nagtumod nga mingking ka nakaw, perfect husband ni Fred. Mababay inakmat no dadumakan kwa na. Isumot namin tagtrabaho ni Jebalay. Isu taglaba, agdalos, agluto kan aginaw. Ha? Ay katulungan mo't anak ka. Ang mga noy bagada nga under disaya. Ipilit namat namin. Di na kaya't ngagtrabaho ak. Kanayon na pekit di nga ibagbaga nga inaldaw ka no kumaasarong karan kayo. Ngam syaklat agmadmadi. Tanyalat mararamida kun ngay. Anyalat matrabahwak ijibalayan ngay no inaldaw arumwarak. Ay na, nagasat ka. Takas kin ni Fred tinagbalin nga asawa manak ka. Manmanahon ti kasken kwa na alalaki ita. Nakasingsing pa nga asawa. Nagkapam, ampang. Ha? Ay, napanak na kilabada Fred. Nga oray sumip nga tayo. Adutin palabada kanyak. Tanagpas kanda ngamin. Adutin na... All board! Napan ka nagpaarama, isutem mo. Fred! Ala, sumrekan. Darsem, ampang nga babae. Apay ay akas tati bagbagam kanyak. Apay nga gamam tasigad mo. Nasakit nga rod. Naktangan na naglaba. Nabanugak. Nga ta? Ang mga nusabali mo tinakabannog Mila. Anya? Unay matantikas na nga ibagbagam. Anya kumangay ti sa balya pa kabanugak.
Manipot din ton bigat, di kan mapan makilabada. Anya? Ngam, apay ngay. Makatulong akken ka. Babaeng ti panaglablabak. Gundawayak ti kawan pelat anak ta. Tulungan ka agtrabaho. Umdas ti sweldo kas karpintero pagbiag ta. Isuasan ka na rumrumbar dito'y balay. Nawatam. Anya? Apay nga takas dyan magtanti ugali ti asawak. Agim imon iti angin. Uray kumamat no da kinapod no dagiti pagpabasol na kanya. Anyat tantanawam di tatawa. Ha? Urayam na kiti lalaki lumabas. Tagpacharming ka. Unay matikas na pa nagsasaumon, Fred. Nagalas mo ti pagkat kita am kanya ka asawa mon. Talaga may. Kas kalabalasang agpapaaram nita. Pumanaw ka nita yan titawa. Kas kalagor uray iti mangsirpatkin ka. Ha? Kinapay akong didigos ka. Kit malamay. Asino tindigosam? Diyak amukan ka. Di mo ti bagbagam. Ay, huwagayam, awan bagas. Kanda dumapi ang masapsapol iti kusina. Bayam, tasyak ti makichinda intong bigat. Ni, apay, awan trabaho ng bigat? Ada, maglanganak may lain. Tapno makichinda. Siya kun Ay, san? Amok to mo lang agpaaram ti kuwa may ilay. Nay, nakapasyar ka ba't barok? Wala nang. Tao may kayo ikan iti siday niyaw. Nakichinda nga men. Apay, sikat tinakitsinda. Saan ani Mila? Ay nanang. Diyak kayat nga agbanog di anak yaw. Ay na, nagkasata talaga dya anak me. Ken kanayon ko nga ibagang umay na kayo sa rungkaran nanang. Di namot kayat. Masadot ka nung umay dito eh. Anya, ay naglukon day dya babae. Ay, di mo una ispoil doon, barok. Tama nga no, agruam. Saan mait nanang? Diyak ngamin kayat nga agbanog di anak yaw. Isu ajak pagtrab-trabaho eh. Limok magnaroday. Ta pakanag iti hosto. Mabsog iti hosto di anak yaw nanang. Sige nanang, mapanakon. Sige, agyaman kami manan Awan na nyaman na nanang. Sige. Alaag tirik na dagiti katuganga. Tapno siyak ti patsyenda. Tauray anya ti aramidag kinimila. Awan problema. Amok ti pagkapuyan dagiti nakay kamanga. Basit la arigalaw. Maala ka tirik nada. Inutom tag sila Tapno da sida intan umalam nila. Kundi ka man kape kape. Ta nagnginat ti asukar kun kape. Pati gatas na ibusay. Ala, darasam ti mangan. Aginaw kan. Kalpasan na, balsigam yan natumba kayo di talikod ti balay. Tapag sungraw. Idulin kong di LPG ta nagastos unay. Agluto tayo ti kayo. Fred, agawid akman mo ti balay. Inakman iliwan dagiti dadakkel ko. Ay saan? Dito'y kalaang balay. Di suda ti umay dito'y no kaya da? Ha? Rumarak tayo na agtrabaho. Di ka rumrumor dito'y balay Agtalinagid ka lang dito'y. Tano di ka masangputan dito'y balay. Mangriribo ka. Saan lasi ka tiriribo ka? Agraman na kiti dadakkel mo. Tandaan na ita, Mila. Nangagnak, Mila! Uwan, Fred. Nay, si ka magayam tinaya banda Mari Wilma mga ramin dito'y balay da, Fred. Ay, uwin na nang. Amuda nga minti abilidad ko. Iswasyak te ay abandano ka. Ay, Wan, kumusta ni Mila? Din sabang makilablabadan. Di pa'y umay pumasyar mo't ije balay. Ay na, jakman amo di anak yun, nanang. Takas jay na mutay. Simadot mutay, nanang. Anya? Maturog lat kukuin na ni balay. May bayak madlat na, ta asawak kit nga ron. Uno, ang mga naginaw mo't Saan, nanang? Kasanong agsikog ka di na pa yan kaya ti makikaida kanyak. Kanayon na kabugkawan. Ung tanak. Kin pasaray siyak pala tagluto no kasi yung aggapuak iti trabaho. Ay, naglukon. Ay, inaktuman ije balayaw Ay, takasarita. saan na nang? Di yung tanta kasi may. Okay lat tamit kanyak nga oray sa daw. Awan problema kanyak nanang. Taay ayatag di anak yaw. Mila, umay nak Manila baan?
Kwa, Mang Diego. Alan Mila. Ura italaan. Awan mo't ngamin ti sabali amaya bak nga umay aglaba ading ko. Tapasig mo't ama kumikom nagititat tao dito lugar tayo. Ay, kwa. Yagilangan dagiti palabayo dito Mang Diego. Tadyak mabalinti rumar dito balay. Apay ngamin aya ading ko. Ay, kwa. Anda ngamin aramidak dito balay. Sapay mapana ko nagisuro. Sika kumalatan ti mapan ije balay. Tadya akon masangot ti mangyig ditoy. Adu unay dagi jay. Isu na say-saya no ije balay ti paglabaam. Di ka agdanag. Tanayunak to ti tangdan mo. Sa balin to pa'y dagitay badbado nga itad kuken ka. Ikan ka iti badbado. Taado ti agsangpit a package me. Ha? Ay, sige nga Rod. Kita aktulatan Mang Diego. Urayag pa arumwar nila kay ko sa akrumwar. Anay ko! Anya kamutan! Kaslaak mo't laubingan iti pampamay amamang babaw ti tiruno iti patong ko! Natangkin ti ulom. Kung nakasaan ka rumrumwar dito balay. Ngaman niya tinaramid mo. Ay na, trabaho ti rimwarak, Fred. Anya ka kadi? Saan ka na pa naglakwat sa? Apay nga rin narabyan ka ay. Ay na, unay kamutan. Garang ganjang kagidiya. Pag-aayat mo mo't ti mapanag marmarang manglita. Tapno armunda ka. Aglablabos kan! Nukas tablang! Nasaysayat lang sinatan! Pumanawak langan! Nung makapanaw ka. Padasam ti pumanaw. Tapilayan ka. Makamuditan. Gundawayak ti kawan ni Fred di ti balay. Agawid aki ti balay. Kadya ko nagsubsubli ditoy. Nauma ako ni ti kinaulpit ni Fred kanyak. Diya kon makaanos pa'y. Mila nakaw! Ha? Mila! Lukatam da itoy! Ni tatang. Ay, agyamanak. Agpatulong akan ni tatang ko. Mila! Mabit lang tatang. Umayan. Mila, mapantay di ospital. Ha? Apay? Asino ti na ospital? Ni Fred, natinag iti balaya pagtrab-trabahuan na. Nangato ka no tinakatnagan na. Anya? Fred, na-fracture ti tulang mo iti likod. Kat sigun iti doktor. Maapektaran da kim baba pa sa tibagim. Iso asaan ka kanun ang makapag na. Diyak kayat tagbalin na baldado, Mila. Diyak kayat. Fred, Kasano pa ita na makatrabaho ak. Nukastoy mutinti ka sa saad ko. Nukasta. Pakitang tao lang, dagitim pakpakita na iti kalabays. uwan tatang. Plano ko man na panawan. Ngam apag iso na disgrasya. Ti awanan bain alalaki. Plastic. Pangkalob na lagayam itinaalas nga ramin na timpagpakita na kada kamay. Ay, paiman. Ay na, lakay. Bye-bye amon. Anya ka kadi. Baldado lang arudan, tutupampaylaan. Maday, tinakam ko itinamuak, bakit? Ala, bye-byean nyo tatang. Diyak ko man ibagati nararamid nangam. Nasaysayaan mo't laang numaamuan nyo. Mila bakit? Danuman. Mawawak. Juan, mabitlaan. Anay ko, nagsakit tisikit ko. Oh, Ato yan ti danom mo, Fred. Agyaman ak bakit? Mila bakit? Pakawanan nak ko ma. Gapo iti kinasabrak ko kin ka iti kalabas. Pakawanan nak ko ma. Katsapay ko matadinak pampanawan. Anusan nak ko mga asikasuin. Mila. Ala, lipata mong tinapalabas. Agpaimbag kakit di. Kat di kagdanag. Diyak tumaaramid timang panaw kan ka. Tamo ka kasapulam titulong ko.
Di ka baybayan, Fred. Agyaman Akmila. Uli dagdagkid daw iti pamakawan. Nalabi. Dusak da ito yan. Gapo iti kinauyong kukin ka iti kalabas. Pakawanan na kuma. No nasaya at daramid mo, nasaya at tumat ti magunod mo. Ngam no naalas ti ugalim, dapdapam to ti babawim. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.